Bema ebo makonma. Obefre adwuma bebe fie no. Odi nka akọ veranda mo be bia me ye adwa no kwohwe adwane na ma ye gu silver no obisa me se medidi ana. Ana me sia medidi. Ada me tibi mo obi. Na me sita ma tibi am obi. Ana osintia na nkọ adwane a wo ye no. Ana de wati am na kasei awa de enim. Eja oyin ni amakrancha da zo ami so. Abenya be. Yenina ye tie so. What the measurement be susu aduane no. Ai ma. Didi pechie. To aso e. Ana me sia, na se usika uyi ma me no. Ana be che ba bia aduane me ya e be deda wo ade enim. Osia wo kumasi na wo fa bibia afofofo no. Aka anum de enfa bibia afofofo wo didi dodo. Madam wase mahwafo se muhumi wo mutibe yiso a na me kai mo se eye ODO ANAA S3 GYIMII ene esan eye de ebro mini bishop 1 ene wo studio ha me kai mo se eye kai TV so ene we ni guso a wo hwe edi na ye na fia Ibrahim mesraw utumi efremi na fi so mejo so me twen enko bebia ni enhwe short video we na yen sambra ba chamo honum na me wo file Madam Boachua. Efrem me phone so say. Ye ne baby so oba na natsena. Na maware ana na msi da bi me nware. Wo fire. Me wo fire. Okay. Na msi da bi me nware. Ana o se ne o de me number ebema ne ba no ama ne ba na frame. Na msi you mate. Ti mo hono ma na me phone bari. Me ko hwe ne ba na. Ana obisa me se minim na msi minim no. Ana o se eni emi mfa me picture and send no 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 so mfa ne de send me na me smart na me me picture send no na so ndi oni me ba wa ba KUMASI pen na me sumi nim no enti minister ba kwa me di na chi na me di picture na kwa che ne se woni mbra ya na minister ne se a woni no na madam bo acho ni kunukula wuye no ba KUMASI ba yi ni bi na me sim de minim na aja me call ba ma nchen e wa ACCRA ho no no one ne aka said he say benene kasa be busumi na free afro kai no e ko ne honkran no honkran bro no be so ofanko beria uko he me ko so ya menim odi wo ma kanokro wakura ba bro ma me he kren lati kanokro kire wo ma me na asem no ye hu ne kawate ibie ni wa obi nya bi da ate obi na ye wie kura na ye de atwero buku ibie ni ho odi wo mu ma me ba cha oni mi ye bibi ora so se na ko no sa o so pa me mei motro ye mode asibe hele afimu ko ve asre kasei ba cha me kwa ye de be ma na ndan suba bo ni bia ankyere me oh fine ana me de se wanya kunu anu no ana me de ba KUMASI na ono so ba be hwe ba bia meti to ba na okoye no ana ofre me ka chem so pe so be ye me ho ade ana me suyo mate to sa ba KUMASI bi e be share date na ye 17 December ana me ka chem se ise o wale mi wie na so de me kwa ACCRA onum na me so mo baba akọ me de akwa ne ba kwa na na o si da bi ezisi ano me de akwa no kwa me nyanwu onum asetena eti se me kwa na se Mr. T adwuma oba me abefa akura nti wono kan anya me de na me de ko to Mr. Penianim ana Mr. Fred na ka chen se na me de abetu ne ne no kure ana be ma ne ka se aye no kure na ye kwa baba modern se ba befa akura ene ja be ma ne so wate ene ye koye ene ye wari mi wie no de me koye ye kwa ACCRA pe be ma ibo makonma na o ye da adwuma o ye electric weather na we ba chon me nya adwuma nti me kwa na me ton ade fruit okay eti ye kwa ye pe be ma ibo makonma obefre adwuma baba fie no odi nka akọ veranda mo be bia me ye adwa no ko hwe adwane na ma ye gu silver no obisa me se medidi ana ana msia medidi ada mi tibi mo obi na msia ma tibi am obi ana osintia na nko adwane a wo ye no ana de wati am na kasei awa de enim eja oyin ni amakrancha da zo ami so abenya yenina ye tie so what the measurement be susu aduane no ai ma
didi pechie to aso e ana me se a na se usika wi ma me no ana be che ba bia adwane me ya e be deda ho ade anim osean wo kumase na wo fa bibia afofofo no aka anom de emfa bibia afofofo wo didi dodo etu aka asa no e ha me pa ana me brother Junwate ene fi brother so Allah wala ye obaba kasa ana me frɛ ma me na nam ne so na me di hu be ma no ye madam bo achoa no me frɛ ne ka chen sisei ena ekoso ana o frɛ be ma na be ma ne se wanka ne bonde so ana madam ne sa frɛ me back na o si me nya abotre na me su you mate enti me wi adwane na me twɛn ma be ma ne frɛ adwuma ba ans mama na akɔ hwɛ adwane no ba bia deda na mate ne de ama ne sa na mo ngofufu fufu ya wo na no wa so be twan ma na ba na me twɛn ma ne ba sa na watwitwa ai me mai modi akukuduro ye niema kura yi mu o me bradi yankopo o masi wo ye kran pa o re to aso me twɛn ma ne ba na ma be ma ne de akwa akoma no sa na me so medi medi me hwɛ sɛ bi bɛka sɛ be ya de kye a anka sɛ medi adwane ni nanti mama fufu ni bi bɛka na ade na mudi K15 o kaka fu mudi anapa awia anumle o edi ani o ya santini yo to aso eti me twɛn ma ne ba na me de ne de akoma no sa na medi no kwa na medi no kwa no me sino ma bo nso aguso na me de ada sɛ be ya de kye a bi ka obehu sɛ on kasa ho ja meneneti ho no na me so me kodu ya me senior ma me yi ka wa ne to ti me wi ama kofa ka wa na hye ti ako me senior ma yi ka wa na to be ma na anko adu me kwa ba bi aka wa ne da na na mbusan sɛ me de ka wa ne to ya na wei ana o se wafa ana me se ade ntina wafa ka wa o se wa koka sɛ me si wo didi me didi dodo enti no wafa ka wa na me se sa asɛm ye ba ya boro bo so me ti ade ntina da na no me anyi ka wa na nto na asɛm ya boro bo so me fe na me be yi ka wa no edi ato me kamenu nsem bia be ma ya amfa ka wa na ama me benim wona no no su yi ni de ena odi kosie ye na msu yo mate ni na na me net wonum ana wo ka che me se edi adwuma na meye ana msu meton asomade na o si da bia asomade de o ma me nton ti meton fruit na danfo bia oni ni wa adwuma ayili ton fruit to be ma me na aton fruit ya ko achima na msu yo mate ti ekodu ya no kra no honeymoon kra ma ya ni bio Christmas no kra ya ni anwie ana be ma ma Mr. T adwuma na mo ye wedding e pa cha Sumpa FM na tuna no do kro no na o so do mo be ko honeymoon me pa cha de bi say ya obi wale a anka jana person ka mo ba ho me kakla tu kodu ya no se da bi koton fruit se unisika wan fa bibia ma o de be bo awade no to bechi me fruit be ba fe to aso ento akoto apro na ma wa na mango ana ma miska ama akoto amango ana akwa abrobe ene popo ye na digina trafficking di kwa achima abaya mo premu to aso e na jo asan be wo so e de wadu ane kora wa me wa bebo wa sendu ma fi mu de wa bo ha bo wo mu sebwa wimwa hey no se di fo po kwabra me sole na betra konya mi esu ya enye je ho ne dos osu fono oh jai you right fufu difo judge fufu disu obapa kasati mi awofa me start adwuman me kwa achimaba me bana be ma no so abafie o si fesika no mame na me sika ben o si fesika no ma sem na me bo ojeti fama me na me nkan na madam fo ne yere ka che me se adwuma no fa so wom gisa oba no ye onye kwadwefo so onye kwadwefo nko ade a obenya sika to aka asa no ma me disika no ma no kan o kan no be ma no kan sika ni wie no wa gisika ni de asie de bia mekọ achima be bia no wa gisika ni de asie etinyama no so me fa no dodo na me de gu wono eniama no be sa mekọ akọ gisika na be ma na tisika no so mekọ kape no wa bro me so one na bom akọ Sumpa FM bom me dwetire se me fan start dwetire no de asen no de ma akọ fa ne ma e ba cho ma me 4 million
ase o jiska ne pe me start adwuma no kwa da fe de o mama ko homa bi me busa ni ska o si me ye adwuma to o mama ko homa o start fruit no na fe de o mo akonhoma bi o mama ko homa okay ana me ka chen se sisi ya no ba wale me no ka chen me se me ba na me start adwuma ye di akora ne beba ye se akora ne so asem ne asem a be ma me ka chen me se on do on pa ba no ma to ma me fa akora ne ma hanne e ma ha china Madam ase se mo atwen ma ye yina ya hwe video na me kai won so se na no first time na wo hwe channel yi a me so be subscribe na wa share video yi ama afoforo so ahwe bi na comment na like me da wase one bishop ababa me mo akọ aba dwumadie yi so na video yi a ye kwohwe ye obe yi ani kun akwakọ ware na afri echire ede na aba Accra na be mai edi nani wo hwa eye ne kwan so anase ye odo yo medase na one thing is say anakakra meka ne say my main starting free oba no so okay oba no enye Jimmy per se but se e wono no eye circumstances ana amana ye Jimmy fo okay me pacha what I say o we say de bia me ka so o ye oba pe dwuma ye pe bibia wo de won sabe ye me pacha what I say because be man no ba be hu say oba no o mobo number 1 we di kan oba ko all right be man ntimi ne na antena e na oba ye no so hu say oba no onye woni nsa no dwuma ono so e bia school we ntimi anko bi enti e bia do obedi akwa ho ne den ana ofa so no oba no so enyanko hu say be ma firi Accra aba ne de e dan ya mabra bo be de e be sesa ana wa wale no na ode na aba nti ode ne ba hu say wo oba ne sebi wuntimi fa bibia ama me pa cho de make what I say wo ba yi woni nsa no dwuma school so awon so anya de wan kobi enti say awale na edian na wutimi de ba eye sex but aware is not all about sex wi hia mama me to say se me be wale na wuntimi ma me sex pa ama me ho nto me de bia me no benya kasa me problem no okay but enye sex ne nko a busa won say what are you bringing on the table all right aware na wo na de na wo betima de aba table no so what I say mama ka bibia about ma he Bible say bema you a giver oba a producer entina bema hu nsuo baako ekọ oba ho a 9 months na afomu bibi entina mpanifo so ka say behind every successful man no there is a woman yeah. So what I say enti e man yankrofobia se hu no mo so hwa woni amaya de ekoyie ma ba bema we base won oba no ni circumstances so because who say woni hwe wona na asama bibi se for ye adwuma ba mi why no oba na nko oba no wona adwuma bi waye opam ade waye tire bi hairdresser bi no no so woni sika kaka no so de dada no wan nka be wona ntimi ni sei all right okay na sesia no oba ne ka se na owoba ena omujai no thinking say bia nyoma betoto na akwamom de akora ne beba na sesia be ma no deny say nti ompe akola enya ne dia na say abanoma ba ayete say bia me fan say wa promise you obi na say we buso say na me ka say be ma no on value oba na life because wo ba ni pana bra bom no wo se ni pana wo baba ako ana wate ase na okokoye na ho ade enti eni enti na afo reject akola no yesi wo do obi a wo do ono ne na yemu nyinara yes enti enti na afo wo do oba no reject akola no is zero yenya bibi sa what I say ba ni nyina nkombra no oba no bibi a onye nti ena ma ba ma na ye den etuti ni sa no ba ma na me ene kakra bi oba we wan so no man tuti ni ya obebo fom setim because ma ya nkrofobia wo no mo tena ye na wo hwe omusu ye a esi wo ye ba wan hwe omusu ye na nipa na de ya obi ka asama a eye ho ma edu wa bra boso wo me pa cho what I say before say me de ma no besi no me kasa kire ma ye bia awale na relationship no is not about only sex okay wo so dia na wo so betim dia den e dia apafie obu wo a obetim di skaba obu onye sika no de baba obu ha ni nyansa na adwen a o contribute to awale e ma awale na de etumpo oba bia ba ma bi life mu a ba ma na kakra but oba na bo ma nipa ni sika na den ana ne kakra wo no
akosoro into about what are you bringing on the table oh kwa wale busu an say what can I bring on the table okay to support my man thank you one bishop that was say one bishop say what are you bringing on the table then and I would dey ba to table ne so e wo aware na awabe mu no me kai wo say odo anase gyimie na wo hwe ne one bishop e kan ye no then na won so wafa efim then arenkyere na won so wo comment e wo comment box ne so na yen kan ne fefefe emma na mesra wo follow yen e wo ye social media handles ni na say ye TikTok Facebook ana say Twitter ubetumi follow yen wo bebia na ye ni beje so say wo follow yen me kai wo so say ye kan na TV so na wo hwe jumadi enu na Fia Ibrahim na me di mu akoten medam ase